svojega Jureta. Tako je. Kaj Presneto. Ok, hvala za komentar, katastrofa. Vajni podcasti so najjači, poslušam Slona in Sadeža in gledam vaju. To je toliko dobra kombinacija, jaz ne moram reči, da dobivam tudi dober komentar. Slon in Sadež. O, moj bog. Kdaj bo prišel Marko Žegal? Jutri. Naj pride jutri. Ne zdaj snima, ker mi rino bom. Ne. Od koga? Upirjališ. O, Ti si en bla. v enem dveh filmih tole. Dajte se smejati, to pizda, če razlagam. V enem dveh filmih je pač na pogrebu in se tako pogovarja z unom kamnom, ki gor piše ime, a ne? Ja, Vesper. Ok, Vesper Bond. Tu se pa dobro sliš. To je naslednja, to je ženska Bond, čist. Ne, dejansko. Vesper Lind. Ona, baš ona. Vesper Lind. Zakaj se... Kva, no? Zgledaj, ko Jure eno buto. Kaj? Kva? A zle? Zakaj? Ok. Dobrodošli v vlog, kjer delamo behind the scenes. Vsi smo zdaj postali obsedeni z Jamesom Bondom, ampak zdaj pa je... Ali povem zdaj? Zdaj naročujemo hrano, zaradi tega, ker bomo danes delali kaj? Kaj bomo danes delali? Hanči? Hanči, kaj bomo danes delali? O, kako je cute! Jemo ali pa? Hrani bomo monopoli. Je rekel kdo? Jaz? Jaz ne znam monopoli tega tabaka počutanja. Če je normalno monopoli. Ga naročujemo hrano. Nekdo si je naročil quesadillas. Yes. Zdaj pa zažgito se. Mucho macho, hombre! To je Dior Sauvage, to je najbolj navaden parfum model. Pa meni to diši pač prav zrajcena. A bi jaz tudi zažgito se? A bi jaz bom to vzela. Blond. Jure Blond. Zdaj pa še gospod. Kaja, a to je samo neko pozorilo? Izvolite, gospod. Mi dva ne bomo mogli biti do ful pozno, ker mora danes v fasingu iti, ker jutro ne dela. V redu. Fafungano. Kaj? Ja, hočete videti nekaj ful cool. Boš sebi pokazala, poj. Oh my god. Hočem, da se postavite si tukaj. Koga? Pridi, tukaj stoj. Čak, a vas nekaj? Je pogledala presenečenje. Dej, tam. Look! Daj se obrnem, da nama to ne bolj cute. Če fuk na čubet. Tvoj fant to noče... Pojka se. Če smrdi. Vsi smrdimo skupaj. Jure, zaradi tega, če ti malo smrdiš. Jaz sem debel. Zdaj bo se stalo začeš kušati. Pam. Ej, what's my money? What's my money? Dajmo, prvo bolj koliko se dejansko. Ja pa, nisem vedel, koliko boli, če na tla pade. Ne več, ti pa imaš bolj bolje, jaz. Anyways. Ok, fuck, jaz bom tudi... I wanna... Aj! Ne, what the fuck, no? Ne! Takrat, ko smo šli na une bajse, ko je že na Sašota pa na... Ja, Pa to je bilo en let nazaj. To je bilo en let nazaj, si ziher? 3 mesece nazaj. Dej, če že snemaš, posnej moje štumfe model. Prosim. Ej, To so pomož. moji štumfi. Saj sem vedla! To so seksi, tak mali tigrček. Jaz sem imela iste Tak mali. štufe. Que pasa, hombre? Tak mali tigrček. Saj ti veš, da pa to na YouTube. Kva? To je pa too much. Je moj biggest fan, ker gleda moje vlogase. Zdaj je pa Hana noter v vlogu. Jaz dajem tičevo to, drga. Sem to, da se vidi. Kaj bi naredili drinking, da jim pite vsakič, ko naredi Jure tan. Torej, zdaj bomo naredili tole. Moj je ta. Kaj je to cipela? Cipela. A, to ni DeLorean. Ne, to ni DeLorean, ta je DeLorean. Jaz moram biti DeLorean. Okej. Sam je DeLorean, ne da je? Meni je glavniček najbolj cute. Glavniček. Kje pa je glavniček? Kje je glavniček? Kaj Kaj je spodaj? glavniček? A to je glavniček, jaz sem mislil, da je nek kaos falen med Batmanom pa Spider-Manom. Glej, ki se lahko jim počešeš. Čakaj malo. Glej. A če tebe pojma počešem? Pa Gartnino grivo. A boš to česal? Lahko je probaš sam pač, a ne? Glej.
Glih ta sprednji del, ki je najbolj važen, da si. A boš imela tega? Ja, hvala. Nike. Torej, jaz sem 007. Kaj? Azga moda, Zarja? Modler? Ja. Slučajen kakšen herpes za posod. Ja, modler. Tudi Moje Hasbro. modlerji. Hana. Mislim, ful mi je tako. Zarja, evo, Zarja, tu je confirmation. Zarja, slušaj. To je od Hasbro, dejansko. Ja. Isto kot Furby, ja. Oh my god, to zdaj zgleda full epileptic, Dun, dun, tak dun, dangerous, dun. tak da gremo to spremeniti. Kaj se jaz ugesam na kandelaver? What the fuck? Lej, a nist, če si ti daš, lej, na, da si to gor. Lej, ista sta. Pa dej, no, laka nehaj! Vnaši se. To šlo dol. Ja, vse pa šlo not. A ti imaš full veliko glavo, raztegno mi meščala, dej sem. Dej sem! Tako potekajo naše snemanja. Začnejo se zelo profesionalno, pozabimo, da moram vlogati. Pozabim, da moram vlogati zraven in pa se zgodi to. Jure, nisi pijan! Ja, zakaj je s tabo narobe? Ni, Samo je res vse narobe, ampak to ni smešno več. Ne, ne. Ali sem nekaj, jaz lahko reklamo naredim. Meni tako 2 followerja manjkata tam krogle na Instagramu. Pejte followati Jure Tršan Blond. Pa se drugače ne bi, ker sem... Jure, a se lahko malo pač, a veš? A ne bo to na stolčkih? No, jaz hočem biti drabank. Kdo bo blagajna? Kako so cute. Oh moj bog, ki so Zakaj je DeLorean? A mi lahko eno razloži, zakaj je DeLorean? Ne, sam je DeLorean. Ja, DeLorean. Kaj ima DeLorean veze z Jamesom Bondom? Ti si pro James Bond fan. Je oboje staro. Ne, pač če Ej, je a lahko fora, sem če neki? mi fora tega. Pač Jaz recimo mislim, da je to this, please. en Bentley, iz tako, en sta prvih, iz 70-ih, 80-ih. In mislim, da imel to, da je kao lahko streljal pr stran, I guess. Sem to, fora je, da je prav oblika DeLoreana. V tem je fora, veš. Če bi bil kren avto, bi imel samo to, ampak je in luči dejansko, vse da so kvadratne, ker ima dobro samo on. A ti boš pa klobuček? Kdo pa v kubuk? Kaj pa v Hana? Hanna je raniček. Jaz sem ta... Kaj je pa ta logo? Spider-Man. Kaj je to? Pa je to. Kaj je to? Riddle me this, please. Jure, Kaj? ti profi v Bondu. Kaj je to? Kaj, kdo? Ta logo jebote. To imaš Spectre, skakanje. Spectre. Ja, A ja je? pa čakam, da razložiš to za vlog. Spectre je... Kdo je Spectre? Anti-Bond. A ne, je, a ne? Pravim, jaz sem Bond, Hanna je pa anti-Bond. Spectre je omenjen že v Dr. No filmu, kot vidimo tukaj. A res? Kako so bile ženske včasih dobile? Ne, čak, to ne smem. Ure, če kdo nima za komentirati. Jaz imam Fat Word Pass, če sem dobil. Veš, koliko imajo črnci? Glavnem, tole je board. Minus Tole je 100. boring. In to Aha. so vsi filmi. In so kar narisani in pol igramo Monopoly. Čekaj, kak je denar. A to je moj denar. Yes. Eno pitko dobi vsak. Jo, to je pa malo, a ne? Kaj? Gobe kurac me je follow. In sedaj Hanna samo- drži A zdaj govorimo za najmlajšega ali najmlajšega? najmlajši. Vse, oboje si ti. Juhej. Ale, tvoj najlepši film. Jure! To je ta Tvoj najlepši film. wannabe. Oh! Bud Spencer. No! To gre sem. Branš. Dr. Yes. Dr. O, Maybe. o. Dr. Maybe. Ne, Ja, sem pa nekaj povedal za vlog. Nadej. Evo, majke mi moje, da bom shujšal. Evo, zdaj sem to. Sicer, moram te prvo končati moj adventni koledar. Ampak pol bom pa shujšal in pol bom enako vreden vsem vam. Zdaj se res Jaz počutim, sem kot tudi cikan. fat. Baby Yoda. Ne, zdaj raboš sam nekaj žreti. Baby Da raboš osebnega trenerja. Jure! Lažje je preskočiti krivit okol. Jure! Sorry, kaj? Dej Hani Baby Jodo. Jaz sem mi prinesel baby. Ja, drugač, Jure mi je tako kupene 3 baby. O moj bog. Sorry, izvoli. Family portrait. Lej, družinski portret, kako so šikani. 6, a se to še... Kaj je bilo? Ja, nič, popustil je se lotev. Pustil je. Jaz sem nekih 100 Po redu je milijonov. Ej, 100 milijonov imam. Kaj je Thunderball? Sud, a je to naslov filma Thunderball? Ja? Kjer ga? Thunderball. Ko pa v slovenščini to? Nevihtna žoga. Ne. Krogla je verjetno, valjda ni žoga. A škupla Thunderball? Ja, nijam, The Funds. To je bil pa Volt. Volt!
Voda za Volt! Enkrat kupil betico bo žal. Jej! Se, ampak to sem enkrat tako ono sam. I woke up and chose violence in bo sem tako. Jurček Miči. Čak, no. Ok. Izbiram, da bom vrgel 2 šestke. Čeprav se imam rad in se sprejemam, bom vrgel 2 šestke. 2 petke, tam. Nice, wow! To je neka 1, čudna 2, 3, 4, manifestacija. 5, 6, 7, 8, 9. Si v zaporu. This is just visiting. Zdaj je samo na obisku. Kva, podaj pa takole, da se vidi. Aj to DeLorean. DeLorean. Glisten hodaš, aj to DeLorean. Če se že cel vlog se tem pogovarjamo. Ne, nekje mora pisati, kaj so, pa verjetno vsakešna razlaga. V navodilih. V navodila, ma čak. Food has a ribbon. Yes. Ja. Is it food? Okay. V redu je. Stari, jaz sem vam dosti tudi dober. Kaj si ti vzela? Lepo Quesadillas. Quesadillas! Ej, ne švate baka. A lahko enega for por? No. Favor. Taquitos resguitos. Ja, kje pa je umak? Ti so omake, so na dnu, a ne verjetno. Trios, adios! Jemate! Jaz imam letalo Jaz pa ne vem, v kaj roki, sem for vzela. some reason. Naj pristane letalo. Ja. Ti imaš 2. No, dej, stoj. Kdo ima to zeleno? Kaja? Yes. Tu draž wasabi. Ne, ni wasabi, to je guacamole. Hvala za večerjo. Hvala za večerjo, Kaja, ful je dobro. Kola z Volt, kaj solo za prvi nakup, nove naročnike, 5 evrov popusta. Ti ja 5. To posem daj dol. 5. Gospod, na vrsti ste, da vržite kocke. Bro, jemo. Ne, igrali bomo zraven. 3 in 6. On Her Majesty's Secret Service. 120. Zdaj pa še jaz. A to moraš plačati ali je to optional? Optional. Ja, pri kupu. 120. Dobro. Thank you. A zdaj ti moram pa poiskati to preklita. Ti bi rada jedla. Zakaj sem jaz blagajničarka? Blagajničarka. Kjere barve je? Svetlo modre. On Her Majesty's Secret Service. Izvolite. In the mission against Dr. No. Pa spod ti pištejo navodila. Advance to go, collect 200. Se pravi, moraš iti nazaj na go, pa 200 evrov dobiš. Izvoli. Ne rabimo To je 200. pa ful vroče. Ja, pa ne pa jaz. Zdaj zaključujemo, ker morata iti Jure in Hana, hej, v trgovino. Nima vez, da se šteli bomo parcele. Kjere parcele si kupila? To ni važno. Naj ti povem, katere parcele sem kupil. Naprimer, začnemo. The man with the golden gun, but the diamonds are forever. Thunderball. The living daylight, die another day. The spy who loves me. Are you to kill in? Casino Royale. Kaj? Kurac spet. Casino Royale sem jaz Ronaldo. hotla. Casino Ronaldo. Casino Anal. Pol tukaj, ti si kupil kjere? License to kill Moonraker. The world is not enough on Her Majesty's Secret Service. Ker si prasica, ker sem to jaz hotla, pa to sem tudi jaz hotla. To sem tudi jaz hotla. Jaz sem imela pa najboljšega. Ne, jaz sem imela najbolj. Ne, jaz sem imela najboljšega, no time to die. Kjega si imela? Avto. Ne, karkoli. From Russia with love. Še enega sem jaz imela od Krega, lej. Pa tega ima. Spectre sem še imela jaz, ki je sicer šit, ampak. Tega sem imel, pa imel sem avto. Avto, Oh, fuck, jaz pa nisem videla, da si ti imela. A res? Kdo je imel, ali samo, a Spectre je tam, ko Oh poje my Adele. god. Ne, Skyfall poje Daš Adele. moj avto Ajš kaj, na nazaj. koncu je ona V zapela. glavnem, jaz sem imela tank. Jaz zmagam. Noben ne rabi tanka, vsi rabe pa avto. James Bond rabi tank, očitno. V glavnem, this was fun. Ne! Ne, ni bilo drugače. Kar nekaj, the fuck, dej, loši vrata preš, da gremo, kaj ti koji kurac, the fuck. Heca, valjda. No jaz se ne, fuck you, how about that, boy. Se pa šalila. Ne, dej no, ej, ti sploh vidiš, koliko smo youtuberi krhke duše, ker nimamo frendov, pa ker so nas skozi buljali. I love you, Kaja. Small kisses. Tiču si me, pa po oddojki. Ona da zdaj greta v Fasova, ne? Čaj, trgovina, ja. Pol sem namotila guacamole. Kao, čega? Ne. Ej! Kola požičuješ karte? Suck it. No to je bilo disgusting, jaz te karte ne bom kupila, če bi še da je to igrala. Yes, thank goodness. No time to die je zdaj officially zavedno moja. Hvala To, lepa. Kle? Lepo je bilo igrati. Kle? Stavo di bilo da igrati. Ureci, hudake. Ure, viš kaj Snežko, kar ti figuraš? A mi lahko eno razloži, kaj je point tega vloga? Jaz mi je kaj point. Pozabila si danes snimati in se zdaj v 5 minutah
posnela za cel dan nazaj. Ok, folk, to je za zdaj video, se vidimo v naslednjem videu, to je na robe obrnen in ja, what the fuck se je zgodilo, kako se izgleda. V glavnem ja, subscribite se na Hanin kanal in... Jaz nimam kanala. Ja, sem res, pa lahko na Kajin kanal in se vidimo v naslednjem videu. Čau! Čau! Bye. Life, energy. Ok, dosti danes.